boy dia wo biada ebetro baby yaso ye no ewo number be friend penifo asiso 0577 361 and that's 0574 438 506. But for yes dem so dia na eniema papa nko a ene ehia say ye de besi akwa ba ne din e de Ohemaa. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I When you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shankasanka. Nana, no, near. so Lawson Locke, Mr. Unless you see I'm always what if you want you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train song can. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adja to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is spray car, airbody waste, a spray car. A yet inside landing, kama. Okabi will have new spray car, a kama pa, Yuma Basa. A Juma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho as market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti ya nyame adwuma we are se niam esesa no. That one ebe we are se na no. Na o ti nya machine be friend oven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o bu cars mako 100 kwa ba. When your baby gets, I get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am na fie e more thing. Ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu, am be sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa anya mabro. O beto afidie ma be bi shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame adoma e ti ma ba be adwuma kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom is me nya ba bia ko bom paye ma me started adwuma no ti me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a ti me sabe bie company we kesese
nti nyɛ sɛ ahase no ana nti mekɔ yɛsi yɛwɔ machine a yɛde twa fɛla sɛ adwuma no ba ho sɛ fɛ pa ne yɛde yɛnsa nko ara na ɛtwa fɛla no ba na ade nyame adom yɛwɔ machine yɛde twa fɛla yɛwɔ machine yɛde buro ayi no nti sisi a no gu 4+1 no a na sɛ wɔtuma sande car no ntem biribi adradry na wɔtuma agya kɔhyɛ wɔ vini mu ayɛ shepherd can say shepherd I will share in my so sabi wo ye ayama enipa hwe so ni wa sori makrade na wo ebi a obi adi na ware mfie so a odi bekasa edi a kire no na sese no mi fapem pa o gina so o mu no ma ware no ade potia enya so potia wo o mu no ware because one aware man kasa to begin with no nyame oduna also ye nyame no nyame nipa no nyame suro bi ye two respect bi ye ni omuni ni nyina aturo so nko a obi afani ni nyina enka no kre afani ni nyina enka no kre nti e ba ni say na eye din say wo bekas akasa wo dia wo ka no kre this e dia wo do su kokko some ni pa deep because say we say he na ye nsokora me aso asem no abuabum na mo me de aware sam no bi a do form e beka no deep but sisi a de empempen de ye gina so me de bia masema me kan say access to the money de oba intimi nka say o man kwan da because afanu ni nyina said me kan last time mo mi na mo de enipa na ba wiase neba nti neba na me gusua na nyina mo kanea no ebo nani na bongo stores number no na me de tudwa the number no e 0531 085235 ubetimi so afre was 0261 671686 o hwe akira kwan e wo kuma say ye wo Ecocent Road wa ija ye ben Victory Baptist sorry na Water Junction ija ho no mu a ho na obemi floral tissues ene floral kids diaper wonim say kama diaper no de babo friend na to ye rese kosi no hwe no dumienu abasa batan wasomju tissue no nso chinsuo entete store bi a wo ma na supermarket bi a wo mo no betimi ye bi e wo ho no ye number no 0243 033 033 na won so waje wo de apose papa wo de betwu sen beba wo sen no ho ban free bacterials and germs ahodo nyina ho no Ohemaa original lemonade charcoal toothpaste and original peppermint ni enuane no pi ene ye dia hyemu ma ya wunya bia abusua nkyamfa waka kire ye say ya twisen no anopa ne anwumre be fita na tu kaka no nyina se e de free ho no tuto bia wura mu bia ya bisa Ohemaa original toothpaste no ase ubenya bi ho no no wato aso ye kese ne de okuma se ade colors dan no amu ye ne solid fm de din share ni mu kejeti Dubai so ubenya bi ho no mato ye number no 0244 710306 ubetimi so afre 0243 814661 na also waje wo de enne na akrade a tap send de ba ye no enne na ye da etwato kakra bi ekura wo sef use tap send na fa sika no brefie na wo de ba fie obema 100% credit reward wo app no so nia wo send ye na eno anu no mo hwe hu na wo no de ama wo enhyehyɛ kakra wo ho nti bobusuafo ni nyina mane se tap send de eno ene papa no sabre abusua as I say your vital asuye na ye ne doctor edi nkomo na ene so wonu monsam foforo bi edemaye eno nti me ma doctor akwaba na me misanse doc ene de ne wo ho so for me some abu say me cry joint me so we no dey more yeah no more no crazy na uba joy heba when ni product e dikan but wo hwe obun so we na kese na ketwa na nipa do no anim we na edo so nti obi a wusu jointment nse ne the last time eba na me kire be ma yusu oba yusu
bones a joint pain ne bonus amrane say no scent ade a joint pain dem pen say nipa dua yi enka beba wo ho te the joint pain prevent enka free nipa dua no no achi eboa me prevent infections bi ne ade nipa dua na kwa ne oba bi wo ha ya fade ne say ne ya na tinti no enfreman say da nya kwan emfa ya ho ntutumi say scent ana say enka ba ho unya joint pain a odi tiesi wo ho a yiri nyina fi o te say meti o say jeans say business boxer wase but me jware we ansa na nka me tiesi no say meti joint pain dia fa say na matena say bi me na de bia fa ha chenchen ne ade oba obema the same thing and then kura mo say jeans ne chen enti what you say enti no e nyina so di adanse say me de du ye me fi ha me nam krom be sweat be fa wi so say wo fi anwume wan kasa wi niam mienu we out be sent na ho na nye ba we joint no oben nanti da muni nyina no scent obi a o shempa boa we itu on so a scent wo musu isu joint e de siesie ho no so free ho the last one na abi a benya kwanya bia meka eye ma mu asem titru minim se oba bia dodo no awura washroom water closet so we tissue no apopa sit no so because of preventing infection but me person oba bia o hwe anase o tie na tie ase se so bi aja infection or washroom a se na ya meka no any sit no so e won suo na e word of bleaching mu no this is what na so that is suo bo petin o be nya sa infection e no an se won sa na nya neat keke a wo de joint kakra se bi obeti so ase ansa na what na water closet so e bo petin wo sa protection wo na popa ho a no san de kakra fa ho sa wo be nanti da mu nyina ju so sent o de enka bia enka wo ho eno na ma joint e fi bre ba be si na wiase ba bia ho adansedie yentimi enso ano afei Vehicle 20 tisane obodi no enye enduo nko an ye san ye nsa but daytime ne an enka ho asemti na recently new product de buy no ye promotion bi ema na meka ho bi ne na mo an ye promotion no na specific question na ma for bisa me sa na so wow we che so manfo wo sa question o pese obisa de che say won say vehicle 20 no go for be brodi ho dance and obia dance dia we di no so no different obia o BP we say no vehicle no BP eja we ka say na BP for duro o ho na obi so media na diabetes na diabetes for so obia dance your prostate for dia dance o mo de no kra de esan kra bro so ani yade ya hodo bebre me hia nipa bebre bi o hia won say o ya me hu o TV so me say ani o say o vehicle no adwuma ben poti na eye enti na me pese me sa fa konya na me koma chi kakra okay Vehicle 20 ye immune system support drug adwuma ba ko pena Vehicle 20 ye Vehicle 20 nsayare Vehicle 20 de ye ma me na no na ye ma wo na ne wo mu ni immune system no onyankopon bo me no mienu no natural immune system na dwuma ne se basa bibia de yare bebreo ye yare mowa aboni frɛ ne pathogens ekɔ wo nipa bia wo mu asase immune system no si hu kwan sɛ wo nyare okay tise immune system to be function yie pepepe a wo be home yare mowa ko mu wo be di bibia virus bi wo ma na se bacteria bi wo mu but wo nyare ɛnti na woni obi betimi wo the same environment na enframa bi ebe fa yeso obi anya kata na obi ayare the other person anya yare ni bi the immune system is strong no say nipa na woni na tia ase ono de eye difficult say obi hu so yare ba obi a abusuam ayonkofo mu body say asoma si de owo mpe akame ansa de chi bi yare bi eba bi oni onya bi say nipa na chese eye sign of weak immunity so immune system is weak what yare so immune system is strong and yare number 2 obi an immune system is strong no o yare a omre wa ayaresa ho ye obi o ha o yare a obonu the same yare na obi a banse wa yare a wanu madu na watchu mienu na won to no onu bonu madu bosom yansa na yaresa ba so immune system is weak a wonu madu a wo bre ansa na yaresa ba obi an immune system is weak no what brententem we bibi kakra bi an wa bre eti immune system is so important say e boy yie power bi biem wa pomodin mu de wo hia immune system na ye tie ne say yare bi aba wo so dada na wonya ho aduro kwa na wonum na wanya immunity na immune system is stronger wo be no aduro no ana yare sama nti se what da obitimi ka say me de me yare no ma no aduro anu ma enko enye se aduro na wonum na enye papa wa na anye doctor aduro apesa na enye papa but so immune system ho de break it down wa onu aduro a yare sama ya de metade ye mfato ye omu anya AIDS no so binya HIV a sa yare ne attack your immune system
to be a graduate could do a stage now. The immune system will break it down. It will need immune system. It's a more blood when your papa said then cry or something. Okay. It's higher engineers in near drew. To say na drama to artificial immunity so. The more until to run and 1 mouse, you listen a bentina and there will be betting me out no HIV or didn't to not do some one there. Or Benmancy or by your case. What I say. And the woman say, Vico 27 can I do my back for immune system support. Okay. And my immune system in young one day. Now my yari dear Tilson, the Pediana Cassatimia Quetia, the Ama Vico 21 than Sidia Dawson. It is will be a BP no conum vicular. A be a infection be a when and I'm managing the system no reacting I'm a BP na cosoro. It is a one vicle 20 a Brahma immune system near strong. The immune system will a strong akutia infections, high infection in the beco. Automatically the BP no so ever normal. It was also a no vicle no BP neja into vicle near BP a drew. But in yes a vicle near BP a drew. Obi or what did a pneumonia and now said typhoid na yare minimum a dose so kaso boni amunyi but the here say my immune system is strong you re inside where my staff no back or send a sister or so one no vibe no 3 years na or no more to say or you strong but you realize and say we ja no more na as or ye or feel weak and I'm just there is something wrong and obi me friend no be say I don't no do saying and sana na ho aton Tina mentions it because about 20 years and I saw Yari, but some is a Yari and I'm a feeling you feel it. So Mr. to send me no vital, and immune system, yes, no, come me. Nasa, I said, but you'll be crying about and said, Manyarasa, because you feel it. I told that Yari be or how one which year will be, and how can I say Yari on you? But when I wouldn't hear cause room, you were a new public bray attack as oh, it's as soon as 1 Yari, but no Yari when you what I say, it will not vicle 20 a broma kutia yari biara how I do it. Last one I'm a can you person who but immune system I see here. You think oh, you see no yari I didn't have to hospital. Now what turn my doctor you never fear so bear fear one yari na samba, you don't know quite as well. Now me a woman so I'm trying to say malaria na unya malaria no one setting overcome immune system no I am ready. Oko hospital ye maw aduro a target malaria parasite no enti doctor hwe wa no hu se ya clear malaria mo na fi nipadie mo so ho atokufi ni mo ko no kodidi ye say se ne be ya we immune system no a aye mra ne be se nya hoden bi okay enti from hospital to efie so when timi am mo ho ban yi now say pick infection fufuro bia wouldn't immunity be a bit in your dinner, sir, more na buffet for an on the amount. A bassa my idea, and no yet didn't got 1 or 2 I will more power over you. What I say? And Mintina, we are now who told for you, I won't say. We will be a Caribbean one, but I also want to near you. And I would to Brent also a can't because we immune system in near day. It's the immune system wrong, so I can see a doom command. And it's so important. And nipa da sani biasa hode wo honko ade a unya vital 20 yes vital 20 ka wo sori anopa ade edikan a oba mene ko nipa de unya vital 20 okay after no be about 15-20 minutes a chi ko no e wo aduane foforo bi a pese odi na aduro foforo bi a wotimenum na wo ankasa so be hyase e de vital 20 aye wo immune system support pa ne chiro ne date fa bo wo ho na wo hyase se wo no vital no na wo monitor wa promodin who send your brunian and Jumafa. Vico 20 ni jointment. Oh, baby, a tonton in a pharmacy shop, herbal shops, any jointment in cosmetic shops in Yunano, would be after Elho. So, one TB be a sick now per self fra. With the numbers in with me a fra be near the Huncomo. 0244 876 321 0244 876 321 and 0244 585 531 0244 585 531. Okay, ebusia for Vical share and na ye koye no any jointment unim say edupa ene ton ne ho yeda masipi no me nsabo na we wa Dum TV na enne
obradwumadie efiada section a yede ebremo eno no Nyankopon hyira mo na wonhwe yeso weekend yakoba dwoda yebesa besomo sompa medin ede Ohemaa Benewaa ofrem Ohemaa bi ba kope na majoso na yeko edamosipi yede yebeto so akose no mensa ebebo apemu lady na wanu gukasa so awadi yankasa no Nyankopon na orchestrate yenya bunza okay eno nti nhyira wo enti se afanu ni nyina yete ase se ye manyame adi hini wo afidua ni ma menyini se pinche no ebe doso sa because we are apostle there what you ought to know better se ma oba no so ye asafo maame. Okay. Right. And it's a sofo eye bibi kura wo ba no. E wo se so etimi gina na chi. Ana wo how also betimi aye. E se na ye hwe bibi ye nyoma ye nyina ma youth no. Minim agina o mo badwina fa aware hu dim. The omusua for ana say omo badwina fa because they say no ye hwe problems wa aware mu no krenim mistrust a whole lot of issues here and there. Wo hwe asore mu kura na free bebre. Wo so ko ware Christians one year wa ko ware otamfo. Yeah. Because ye nim say and the perfect nyame fie. Na so be wie no sofo mpo na wadane eye asese da na ye ka ye ntimi kan bebre me de ho ne de na me ka se yesi forma e bi e betimi abobo mu bebre na mmom se sia pa de mo fra ne titiro de ma me no me pa na chopa kwan bia so e twa sa baba because obi ani wo be twa obi emra o me di bisika show so me no matter me hu ya na wo ya ba ka tell say ohia we na ni pa no ma me hu na de na ohia ana wo twa mtwa na me de me hu enti access ne de all right so onya sa access ne okay open ohine ba Nyankopon isi yeah Ewrade nsira and say me bless you oh my god Nahima so me answer ba me free me mu adi nyina hira said the Isaac hira Jacob oh Jesus Nahima ba ye hira amen atamfo bebre amen Yobeka na watwe na besum ya wie ye de obedi ama obi di bia be yi amen wadi fi be ye fitida aso ka repeat one anka se de obedi di ba ma obi di bia be ye hira sika ka ho ana ba bia obi be yi sika na duane ana bibi de ba ma obi Ewrade be hira no amen akonya ka se oti se Ewrade ba ya oti se dua sia subante amen amen do sira oba bia na no aka se nyana hema nyame hira obi anyame be hira no amen do light wa Ghana nyina ofie de light be ba fie goshen ampa yanko Nahima de tie nie no me tapu ade bi me hwe akra se mbehuna okay Nahima ade ba ko ne se ye nua be ma no yeah apostle ya friend apostle bacho okay ye din no bero nyanu ho sa me evangelist me odwumanim bi okay apostle ye kan apostle e wona se kire apostle ye obi a watete nsore okay ni nsore ne dos o ya sem patre o da sore na no otumi kɔ akɔsra ha otumi kɔ akɔsra ha otumi kɔ akɔsra ha na no was a title there those yeah intinam ka se bishop reverend yeah and minimum obi and members yes 6 your friend bishop in the end ark and the ark ne ka on apostle no de and sole no ufri 5 wo kɔ no o ya apostle okay because unyansa du ba bia otumi manage ni padodo okay otema say yeah what it solid bebre enti ofikolonto no ko efiso no ko galati no ko enti apostle no yeah apostle adwene mu ko asem si ha apostle nim ha wo si ye dey e conclude asem na o set asem enti am ka so onyanru ho okay aye o de susu nyinu okay de wo mu ne be ma bia no hu usi udana so ba o ko nsu e ma ne nko okay oyere kraka so be konso na fa bopa okay unyi paska ma adwuma ne na ho okay o me ka sembi she us o be ma ho tero o ba je oyere bosi ade fa ko banten akọ bank fa ko o di abanten ko je ni obi ni em fa interest nka ho oyere ka se interest ni nkwa manye be ma before ansa na o ba je oyere sika no hwe oba no okay oba na wona netin ye wo ma bebiro mata o makunu kire mamadu babi na oba imande ehu mom se bema menya ma o bema o bobra na wuni achitafo ye oba o hwe asekro beso mu a wo mobo okay yenu abai eso hunu adwuma na kunu ye dey eye onye matured wife okay if you are talking about maturity na
Ese wu se mature say maturity. Mature. Kasa mature. Pronunciation mo problem. Na mature ben. Mature. Me da bi o mo school na mo kona. Ya de chalk natural blackboard so no. Me nya no bi na mko yo. That's why. I flat screen na o de ne sam fa so. Teacher maturity. I plasma now to me the answer na. Say maturity. Obeche. Na hima. Hwe yere. Sabe enkomo bi kura ho na oni ni bedia. Enka me de enka mu se be ma no kura nya. Hwe. Wafa oyere ukuna fa watida o se ha ye nka sa asem no. Ye di sie. Ye wa ware se Yesu me na Maria. Do hu ye nyina o de ye dai. Woni ye mo hu no awade mu. Ansa na obenyi oba din ya be fa Abigail. Yebulu ya naban nada jejentwie nso kwase ya nyansa chan no ba Abigail nyamsuro ne jejentwie ya dai atena ma Abigail ewo 4 jejentwie kwase ya naban wuye no David sambe ware Abigail because of knowledge and your body otima say otumi go kunu ani ma sese an wo famachi ono oba kasa na o sha ase mo interest wo de waye ni mu a yitum se be ma no onya asase ni nyina nche wo mo onya chidi unya nwiya unim de ubenya no nko start afresh because why mistake ko ye en say seven previous on oba no ko ne wo fa hokoje bosi aba ase enkoto asase 1000 years oba no claim say ne dia asamo yes na ima say wari wo mu na wo brekura wo ani so usufre say be man so mu na oba so wonni obi a esen ko ba no yese mekunu abofom kurampa me mana daja anya dai shaw wari anya me ode be ma na so nsa de oba no so ayedai iti family ni abusua na wo ho no abusua no de oda tire ne be ma efie de oni nyansa ne oba nti yesife wa be ma na efie ye bie ma ya be ma ba se ye wresti a awo be ma wetire e oba na fidie aduane hwe na mama mi bu bebi nchiro na fe me mpon na ma ye ade hwe na ma se ya kwa ware a kro bi ho amanfo ware am tade principal kro ne fe ni sujadie krum ya ntena ho ware bi fansa na obewale nji so ko awade krum from sujadie krum to awade krum so ya forest ajata ne sisire nkwa na wo na mama mi enu ba ma ba ko ba ko yo maji so mbewale sujadie krum ye ware je se mo kwa ware fu krum ko mo konso ya mo sekan ya hye boham enu nkwa ne de be ma udi ko fesi jata eni sisire achire bene ne pamre so dada no enti omusi kwa so omukọ no omuhia owo be ma no twen sekan no kun no eye easy omukọ yakobi babi no mu jata bedi ya komte no ne jata no to hye be ma no so okochi oba na be ma no de gina e ene ne ko ya na wo yi sekan wo jata no na sekan jata no bo ne ko tam na donko bim ana jata no be ma na yiri jata na to fo no so oba ko fa sekan ne bra be kunu oba no se dabi amana ne muwa mi wura mi nsim ose ne oba be yiri jata no ma na me si amena no makofa se kana be kuno enti oba no so oyo oba no oba bia yo oba bi fansa na oba be yiri nje so tumi yiri asem what oba tumi yiri jata no asem bia no wacha asem ya yiri jata enu pra kokwa na duru kraman so oba kura na no wawade ayan oba yiri asem o yiri secret o yiri kom o yiri amanye o yiri ahokyere na be ma na kwa bantin akosi amena makoye mesi akwa ayi construct ko bre abekum kom na wo fie no ba se na ye ma na ba na Abraham awad nyankopon awad na ode ma ya Abraham penso no na ogu dada wo ye ya de adwene na eware gede japade wonya mi se o mama kan na ya tia se o mama kan ma unidi wonya yire wo yo ba wa ba se o be se be ma na se efie what ma say nti o yire de wo firi oba you are very yere asem okay o yere ma asem mpie be ma so ye kunu no okun kom school fees kum ayi ankola so mo betete okum sa ne mane nyina ba na address ni de eya ete se butu o te ma se nti ye ni oba ma ni oba na ware no ye kan se se enye ye de wo mu ni ye nti o mo ntem be ma ne pa ba bi ntena ye ma ne 6 months okay e kombedi o mo abeka o mo asem okay nti ye tu be ma no fo ni etu oba no fo woni baba mo so no mo
Asia. Just say no before no band the entrance. Omusia kwede. Ombakwa kwisia hotepe. You mark it on the wall. Okay. Meba. Mama mra huma no so nkomo yi be ma medi kan ba ye ne wo ba no yi ni ti. What ye be? Wadwin kire ye wo wadwin ye say 03220835818283. Mesrew ene efiada jagum nemum ya enkasa nche pi na onu ebi so mra so na ye nkomo ye say obi aba homa no so. Hello. Good afternoon, Ohemaa. Medafo mpacho wudin baby afrefi. Ajo Mike you na grandson. Yo be ma Mike yanko. Oh, Ohemaa, nyami so pa. Some so what can you see the chat from what say our seminar we are here and we kuna said the amount. Now me the American children about name man say. Lawyers who you know would do on TV, whom you know me put a lawyer say deal, but I don't deal with me in an argument. So come back to have a fool you know to and pray not watching him as you get the bomb our you know medacity. Mr. Medase. Hello? Kafra, hello? Oh, me my hand. Yeah, Jehovah. Oh, me, my sumo kufiase no tanko. Oh, me, my man no be your phone in harmony na me share kufiase na. Oh, me, it's me buta see, our dear heaven. And I see our dear a brutal game. Sebi, and then your papa no also for Kurana at the castle. Na ye and Solima. Me de me papa no de me ka say me say. E say de osampaka ni kan no. Hu ya woni de mu binya. And say you na wi ate jafade ye de koi. So ba ne say ne wo fa ono kwaji sika koto ade a. Aposo fo fama no. Me ne wi ase no ene kwa wo da dan mu kwa. Tese sa na da tese to ba kwa se na wo da. Ene wi ate jafade ye de koi. E to fa nche no na ono sunya na so die. Me da so wo me. Say hello. Ohemaa Benewaa. The phone, Pacha Woodin, baby afrefi. Good afternoon, Kasasi Maximum, Video Augustina. Okay, okay, Yankwa. Ohemaa Nhyira evangelism. So far. Me ne ya adwepa. Oba ne nye matured. Nti ese wo sha be ma no mpe ne ho ase. Ti mu siesie ma o mai. Na mun ka o mum. Na oba na obetena opa awale no. Kata evangelist say ya me ba be hwehwe. Wanga so ba so ba be asori be mu ahia ye nyine wo ha be hwe na me hello Asebu evangelist eje obetumpra Minyo be Wafei Asuje ka wate Amen pa fa mate Vamu hawi me am no pa sia ko shopukuya dalie opuni o amne ka memi free asante atumago amazing days for market unsa kwabra na kwesi oba pa jam cha mo ate na na bu na bi jawo na mo pa se kaka me kan se papa ko so free there unya manika Oje yen so no mai nya sem e de cause of war ozo jamanika edi papa ozo wo de no brofe abuja penye brofe jamanika wate wo jamanika nya fi edi wo da fi me ento bo for there me no be Nigeria no for kwata e ba be boa ozo port no obeto boate makra Touch me. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Madam Woody, baby afrefi. Pacho mukiti Benjamin from Kasaku at Nayakum. Fine, I'm Pacho. Pacho no the mercy. Pacho yankwe. Yo, I'm sure of the phenomenon mama was more ya just papa. Na swimming speed for no your best friend a year one for me so much young mom no can boom na and yeah or an I'm too much to be a question Timbiano almost if you know the year come madam was each man. Okay, well Casano midday. Okay. Hello. Hello. Hello, Ohemaa B. The phone, Pacho Woody, baby afrefi. Nana, I'm Ponsat Tosmini, as I tell to Kufa.
Oh, Nana, young compacho. Mama Mama Basso. Now, evangelist dear. My tenant got to pepper and I'm a good Gigi. Say, they say, why ain't you able? I, or baby, so about herself. Ninja Mira, another dancer from Pont, was attaching Kufa. Kaka make and say, Uti or Berry Casa and Bema Casa. Me and Saban yet, as some Cassi BSC or Muntemua. Aquafa, Major Nidium Abbey. A Dinkabaya said, and Kuala and 15 years. And come start and Kababa, and just a Cabina. Uncle Yintina or Ban Pesa or J. Now the intimate Saban said, or women and trust as with you. It's from Abamudia, the New Second Diaso. Or don't know that's all, Uti, Telomusi, Sene, or Mutia Nemana, Yamia Pataka, never had Papa back and say, Tango Ponsamopa. No question, bet me a seat. Mammy question, Jam Fabio. Hello? Hello, Ohemaa B. Ada, now what to say? Yes, I don't know who you're pa. Yanko say. Ohemaa B, who you're jealous about evangelist and Obiso Babasrana. Oh, you're jealous on us. Yeah, cheers, and I mean, I may hear him. I'm tear them. I said, because of Babber or your best opportunity, Panover, because of saying the foot to be on who is back cancer on why above one and two or so Babber. You're enemy. I mean, Shravana or evangelism, good white. Ohemaa, said there, Sofo Mukano, Sofo Yamishran Pa, or Casai, and second Isaac and no Haha. Me a bearman, baby, I'm D4 bearman who you say, our Ohemaa bearman, what were born the year one the man. I just say, and Jansan back Ukraine. And I said, Bearman, would do you that time our men? A bad cry. So tell us, me one dear, how dear not Bearman here any dear. In fact, one cast I once slept on a patch with him himself. Oh boy, you know, men, so was why I am you, one was so about half as and over cancer, and then so I repeat, you know, ne brown and certain purpose and so can the same thing. Bow him, so bow your bar. Bema warena mema bonu ni binu. Shatim di be pa na odu awboyi odi bema yatem. Na so oba wa no yase na di bema tem se be na bema wo mo. Court yase. Enye won sesa na se nemre pa oba ne Ohemaa bi ewiase ahokyere ne ade. Bema send 1005, 1004. Unwa sa returns is kana command. Na bema no oye Canada Japan na se oye Ibrahim Mahama mo. Just say, would you know who I want to say? Ghana will be to me at my crabos, Ohemaa, near man be a 500, 800. That's a bearman was to me 1,000 for a crowd, also here, Jamaica cracker. I didn't also put us our return is Ghana command. And to a ban here, Casachepa, media, more from Muntu, enough, but to a ban Mundia, no yarn on it, or bounce or didn't who come bearman or Ohemaa be. So, Bass, oh yes, our pa, dear, or what dear who are said, who near who on our dear. So him and Yamishra Misaba Manu, the Mubahana Babia, as we did Amudia to an Yamin come up and Yambo Monday, Yabish and Maba. Yeah, that's a pa, Mammy Fa, Ben 9 so, and if you had Mammy Faraka. Hello? Hello? Yes. Yes, Madam Wood. Would you better offer me feel bacho? Wada kama onesu kakra ma me mesre o. Ya fama imam la. Imam pacho frefri. Pacho me frefri akwasidi. Tio. Pacho papa no di ma me no mo hwe na mo hwe o mo nte. Na ye to yi nkwala leti. Na pacho me cha mama efe. Bi awo bi. Oh. You are going to see Mama so Ejo so pa. Mammy question. Hello? Ohemaa B, my hi. Yeah, Joe. Yeah, Joe, Jabot. Say. Also for Oja for Semia. Oh, I'm quite some. Hey, as I'm planning what you move, Papa, Yago. We are training intimate slow. And yan you so uncomfortable. And the best robber for my wife near Jutum. Dear Miss Sandy said, Mamma, no matter what you're not going to say, or chef a panel.
na nipa bi how am ka bro say nipa na bo nipa yentumi ne so abofo ntena nipa ne no betena enti ano ayi asem ne anim guase asem bebebe no eho ne mfaso so obi na ehye ne nkran so a won kai ho se e bia da hia da no na papa no na wo ho enti wonya abotre na onwene nyankopon atemu ya woni paso no na daachi bi wa nifo mone nyame nya adwuma oh yeah that's a pa me family last caller yemfa ba ko ha ntwa so hello and then I say hello oh mama question jay hello good afternoon. Good afternoon, madam from Pacha Woody, baby afraid. Pacha, me dey the Becky, make us free Germany. Aunt Becky in Pacha Yanko. Evangelist number se me bisa na stem kakra. How be na sumotopa. What's the science and biology no? Me Pacha mpese me who difference. Well, ya bisa wase me ya no Pacha. Science for no. Science for na ekoye doctor. Ana biology for no. Omono na kire said ye unya asem awade mu hawa obesi ne okunu biology. Be kire so ba obebu nsa obe super. You from biology. Neba. Auntie Becky. Auntie. Hey, evangelist Bekuye. Yeah, better now. No, but me damase me chia obi a nyame nka mo ho pa ne modwuma pa. Bye bye. Amen auntie. Yeah, that's it. Pa enso so. Your cool weekend. Free draw da ne ba. Now you ne priority asem no na. Now you mo. Start early this morning. Okay. Free priority aso. E de ba. Ya di nkomo. Dia na yedi kofie. Nai man. Eja. Dia yedi kofie ne dia. Me wo ka kire tiefu nyina na se ba bia anwe. O hwe free Monday priority aso. Yeah. Ebesi ye na obi apese obonu nyonko kwado. Awade na ye wale no obi na obi am ye perfect wo akohomabom. Yeah. Ba me nye perfect wo bofuom. Ebi am ba akohoma pa. Beteba me kokonya kora. Obi so ba akohoma pa but ontimi nto ato pa. Obi tin problem. Ontimi don na aka se ontimi nya de okan ye no. O say nti na make so say niam kasa no twi ni so me fantini. Nti twi no. Obi sa ofuku se ko be ka cho. Fantefo no. No de okan na fanti ye de. Ye nyim o say onyima to pa. Ontimi mu ne pa ye. Yeah, ebi so problem no no. Nti bia na akohoma na ezizi. Obesefie why azi hom but now we can provide them out. The basa enye se onye be ma. Okay. Etoda bi obi so ya de wo mpamu pa. Bro oni makorokoro. Ndi ani se option 9 bra men so me no beda. So no beda. Onu so di han no. Ndi be ma no ye guma hodo. Sa na ma no so guma hodo. Okay. Oba bi ya de pa na so sebe mpreduasa. Na hu sesi etu so bi nim kwaye especially e man no fan nim kwaye da ben force ano e ma ben sa na cho ha da fo na no we say utimi sinipi mesrew me no bi aduane o da bi ande me say e ma bebre na nim kwaye wa wale be nya ani wo so ba wo nim kwaye o be koma mpani mu bi ma na cherew. Okay. Jo unti wo brand up no your time na unti ayi Nikitina Nikki's fashion. Okay. Nikki's fashion. Okay. Tiedini ye kama me here. Nikki's fashion. Nikki's fashion. Nikki's fashion. Nikki's fashion. O says echina obeju ayi Monday obema me African wear. Okay. E dey abetina. Me so me pe bubu me pe etroni for me. Makate so se fantoma bra. Na wo kwam de be ma. Fama no enu anu no. O susu kro be pama show. Okay. Oh, Anomanyan Patasia. Anomanyan Patasia. And the number 0557 869 0557. And one. 0557. But I'm in favor for no crab. I'm go.
0557 ana 869 ana 556 ana 586. Okay. 0557 869 586. Nikki's fashion. Oh, no man if you patassie. Okay. Auntie, 2 minutes in the ebi ami twam me fie no amechia maami bi oni nua ebi ami chewa na kwa mechia maami enu ami kodu fie no me yesi maami na wu aya hwe hosem sanse nipa ye gidie yen kan hu se yen gi bibia o echina bi no waka hu se bubo manti ni yare manti ni bibia o nipa amachia ne nua no pa enu me do fie yesi maami ne ko enti adofo awarefo abusua ye hu se ewiase wei yebatuye yebesa jaho akọ enti ye hu se ne yebesi adodo ye hu ne no kradie kane enyoma nkitinkiti meti maka warefo kra de e wosanke adodo ye hu no na nyame bose na ebe mama ye enu nti mesre pa adofo a wotie me mesre ye hu se nyame ye wo nyame na wade ne sa nyoma ni nyina ye fa nko heaven emom no yebebu ehu atan dabi enu ti de wo nya bia mo ni na ho Grace of Mabo. Grace of Mabo. Grace of Omabo. Mami Dokun. Grace Mabo. Mr. Omabo Ben. Grace Mabo. Grace Mabo. Omabo. Why there? Okasembi. Okay. Tini. O se yam mami yapon. Papa cho yapon anu dundu machines no. O se onyafutu ntema. Kwanyane kunu dikan. Yeah. Ofi ni kunu fi abotire ba ye na obeto no ofi so bu ni kunu so because that time Ghana for no Grace Mabo mame da kunu TV so te radio so into family dia mani kunu no nim se boga foforo bi fi America ba enti onu mom no ne class ba say me ho no okusu enti nipa hwe ne first choice die ye ni ho agro abusia na wotwe free joda hwemani mi na me mau short na wode anante Frankis wo ho a na watie bi fi se eye ni bresem asama me pesa me ka kire nyina na se ewi ase ho se uye mini bebre a oji wani so se uye mini bebre ese se enka eye se ese se mina nka ese nka menya wei chese masaye die ni wei nyame dia apranya madwuma he wei nyame se me kama mema ne manyina sebi so do wo ho na ntiase wo ho na bema oba di ni die ma krokro na sebi edru dia de na wotena se de sapo semuna eto atade so si wo yire na wo mane ma sebi ma wonya kwadonto ntiase sana se ko base bema ye mre wo fie mo botomu nye mesese wo ba wo yibi free ni bottom de boa and no doesn't change you and make you the master of the house enti odonu a wo ye ka wodo anti odonu ba fufuro na ka so mu a na ye bibi gonwona bi asa wiase nyina ye fufuro wakoma no nyame abon fufuro no de mpane bi atwatwa ho ne ade ma wo ye hwie nye yie no sa wodokro na ne de ware o na nanu mu a wonu ware ye obekọ na akokora ye de na si ma akonya so na wona na ba kura paso me kai me na ba me na ba ma wo yi nu bo se fa to ma ha nyina tutom enso ba ndai wo mutna ya eyesao ye fe bi consideration sometimes be considerate bi wani gu ne mani bi so do wo mu dia ma ahofama wo de wa wade anim no NCP na de twatwo ni se wo obi san na wo mpeno saade no kora na ya na nye no ka kire ne ntem oba afono me bema minti na ho emfa me mfenti na ho nyeji obi ba enkoja ne sumi na so na saa wudie no ontimi nya wonti ubonso wode aduro bi aguaduanim ubonso apopa bi ne akun afiri ho ne ayi wafiri ho saa ne mani nyina atwa se etuotwa faadwemu finance I always tell you na emfa class nante da biarada free say obi wo a onibi obabi wa onsem fata ukura nso no na betia mo asundwe saa na bebe won so onsem fata ukura woni adwuma bia ye nanso ono ene betia ma wasundwe huni ebe ya ma wo na choose right na minim say ye be ko beba no obadwuma die ye betia asesa wade bi no ye ne ayewo ma ye de ne ye ahunhan no
yetie so bradwumadie na se ampane ampaya de afutuo ne ye adwuma ebeboa entali obi kunu don't do that what I say also enkwatali obi yere ho na emwo wanhwe ya ode nkwa ebetwa so mudi ade Ohemaa Benewaa ofre Ohemaa bia na kyerese wakume ekura enne matadi ye hyemi mesro eye na cap clothing ena ene odwudwi me style kama mesi na cap atade bia wo bepam de amount hey upe 2 pieces upe bubu adie just fashion what you see wonim colors wonim de eko wo de ana so obefrɛ no na eja woni no akasa wo hwɛ na kira kwa me pacho owo so full line eye Anglican sorry dan no ekire wa na wo ne number no ye 0244 592 661 0244 592 661 friend no ne nkasa ene wo de wa woda me show happy birthday mumfa ncheye ene kane ne dum ye kakra no entina brand wetia ye no yesre mumfa ncheye pa na adafo binum din e wa ha na nakwadwo atua hene wo mfie miensa uku school St Francis of Assisi schools we free woman me afua Lodina was your show happy birthday sanso na dansoma for justice me pacho uro in Suta Powerhouse if you mama Vivian Adomachile Kua ono no ye CEO ewo Enoch Vivian Charity Foundation or say we show happy birthday nyame wonhyira mu nyina wonno me kra me do aja say adwada ibeshia awsia Kamituma na yenkona de aka na emse aka no ene da he ene say which condo so na ene ewa na meko ewa boso pa she na no bi bisam say me hu ayi bi wo TikTok me sre wo say the social media where your meme person bi na person wo ne me ekasa ana wo person ubi say bribi obi wa no ne me number Uba TikToker, Uba official Ohemaa Benewaa. Now the Uba Ohemaa Benewaa. Uba Timia follow me ho. YouTube also, and also your official Ohemaa Benewaa. Facebook, your Ohemaa Benewaa. Well, you see with the Uba Ohemaa Benewaa. Where who me a trend? By who media follow account no. Na ensem bisabia person bisabia bisa comment section. You be you one. Your social media handles and also officially Insure 104.5 live on Facebook, YouTube and Insure TV. Here that must say ya so pa. Piao. We say which condos one there. Over paso. Pacho. Oh sorry. Sir. And Friday. Sir, ebeshia. Boja ye beat and stop. Obeba. Midna. Okay. True up. I will say. True up on say. I will say I got Why is it? Giddy pa. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. And I say, when you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankasanga. No, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm also what if you want you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More than Losing Locke, Mr. Losing the layman capsules.
Do you know why you feel? Delay man capsules and men do feed do what they cronkwan and a lower care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son can FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving up Pepsodent, you're not only protecting. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving up Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The framing master Amwa, Naso Framwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yena Hana is spray car, airbody waste, spray car. Inside landing, kama. Okabi Wuhani spray car, kama pa, Yeguma basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We are man who large salary as of market. On an be yadumano. Yamiad no hodi na ye one table and a dear jumano. Tia Yamiaduma. We are seeing near Messano. That one we are seeing now. No see young machine be a friend moving. Yet be subahant. Yamiad be a trashim a weapon to ya. Aye, Edmano how would the cast Mahmako 100 grabber. When your baby this, you get makama power. Me we school no, na me nye school anka meko. But that am ne fie e more thing. Ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona ne. Ana o me de beto adwuma mu, am besu adwuma no. Besu adwuma no so wie no. Wa anya maburo. O beto afidie ma be shop no ye de ma ne. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame aduma, e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me started a jumano dear. Me pon me hono, me pon master on 7 years. Na me boa me master 2 years. Me boa master 2 years na nyame adom. Bismenya baby a. Ko bom pa ye ma me started a jumano. Me started a jumano me ankasa no me ye jumano 24 years ni. Asa nyame adom a me sabi bie company we kesese. Dinye se ahase na na. Iti me ko yesi. Your machine, it trafela. See, you man about to fair panel, and some one and a trafela. But now the Yamiadum, your machine, it trafela. Your machine, it blue, you know. Until you see, I no go for +1 or I say, what must on the can until be dry. Not my Ayapushi with him. Challenges your woman say, on say, I did be our has be no fun easy. The premier KTI and Kwana and Ovi. As 1999 seconds as you be were do. As an Nipa Mark be baby. And in name many dear Cassie say, the same quabble to cocots or Koya Jumano, Naka meeting me better machine be. But me try, me try best 5 times, me nyabisa. Ne wurade adom paibwa ne wurade nyansem no nim die mu obi kwa ma me a ene metime nya machine a me yankasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so wi su kwamia no the whole machine bi e no wetu ye machine we ye quality machine a just all the care we na we spray ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo na ye bai I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se media me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class
into which train other ones na Canada make to send the minti menye into make sure ma hu say car we paint see ni bit my there aye into me workmanship no kra na me feel say be hard na metes right there am say be man quality na kwa etima ba because your cars in wo paint here can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo paint car 1 year pepepe na car na e basa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etima ba but the cash in Yamian Minoti, Yaduma Yanahano, Yaduma on Ado Kanqua. You bit my Galantiamo, actually, Tato say, Edma Yaman, when he BNC. Oba, Tam was a can, a 2 weeks ya, 2 weeks no, Obabana, are you ready? A 1 month, 1 month in Obana can I? Oba, come to me, can say, Okani 2 weeks, maybe can be a 1 week in a year with my first before car. It didn't clear a word man a year, until your mother will be a man in your program. Yeah, how you manage here? Ye nya dwuma fete bia ye ye dwuma wow de kwa esa de dwuma wo fe de ebre enye spray ye o ka bu a ka bla beba na so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be dwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ye ha ye dwuma ni bia ye sa polish car no we can be say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be kono na se edin kudin dia yede papa ovi na edi kan so kwakoshim no ovi be na edi kan kwakoshim ye friend spring boot be na edi kan kwakoshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia ye san fretas na wo machines no se fin bia me to kan so enti wo be yu kan be pie no na kan na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa bebe di adwuma free Brono so ne mantemo ne tachiman enkran obitimi frem se me fa ne ka won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya mo be ye adwuma no etini ye de e boy ye kura na ye spray ya no opani se o ye ka wie na se o hu fort go mo wonenyi opon se maji wo adwuma e bia me je o se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka wi de because I say obi a we no kwafo na say woni adwuma na ani su bia na say we professor bia no I was say adwuma na wo ye no e mo obi meche wo say aha anyi na say ha yisi wo say wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no ma mso makoma eto me yem mso me ni jipa mo say adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne say omuni abotre no twen a ye di adwuma so what the gun shining say no who painting ba ko mienu gua ofiri say wo ho adwuma enti ene ye mekwakwotena wo vimu no me prepare makwakwotena wo vimu no ato paint bia no de ayedwuma enti e moama ni dipa bebe we hia mo ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sane mane na eba ye meka say me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama metima bibia adwuma we ene say na fo temi diskani blechi ya kamiti me bi adwuma ti me tu nkola ni na afo say wo si adwuma to bo asisi adwuma ni ye si adwuma ni hu na pon ho ma master na nhira bi e free master ne no ba obi an wo nhira na mani kum dia me master nhira me be pon me ho no me som no na mani nhira me na mpo start adwuma na nya me dwuma be dum pempen so a o de madu me ni su ade hu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there eyi pronko for me bebe wadwuma hia e me fa training school na ba ha ama amanfo ababesua ensa no dwuma because you registration you the air condition you the fitting shop you the sane mani nyina bebem ama obi bia tuma be adwuma no ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlika na for adwuma bla na de adwuma ba ha wani mu wi aseda and you say being kunidie ama ye busia no ye dwuma no enkola ye no ye dwuma ho nyina ama amwa utumoba ayeshira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni hwedu akokwa no so obedru ho no fair junction wona wo hwedu akoso ba utra insu mo bunsu bu ha obedru na somebody so si ho no ana wo fiteke so na eba obo ye PS na amwa utumoba ebeyi company no di no bia wo se wo bia direction de wo beba
Number ni 0244 46 5764 0269 428204. The frame master amwa na so from there. The frame hanomo amwa with mobile service enterprise. Eduma ye na hana spray car, body waste, spray car. Inside learning kama. Oka bi wo hani spray car. Kama pa ye nya adwuma basa. Ye adwuma sua adwuma o me master hono 7 years. We are me pon me hono. Ye adwuma no large salia ho asaf market. Ona na me ye adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na ye de ye adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing near Messesa no that one ebe we are seeing na no. No see nya machine be friend moving. Ye di bi suba nti nyame adwuma treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 graba when your baby this. You get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am na fie e more thing. Ti nya me na madom so ma me wo fa kopi amona me. Ana o me de beto adwuma mu am bi sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie ma bi bi shop no ye de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me adwuma e ti ma ba be adwuma na kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years. Na me boa me master 2 years. Me boa master 2 years na nyame adom. Me nya ba bia. Ko bom pa ye ma me started adwuma no. Me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni. Asa nyame adom a me sabe bie company we kesese. Di nya se ahase no ana. Ti me ko yisi. Your machine e di twafela ti adwuma ne ba won se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom your machine e di twafela your machine e di bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound the car nti bibia dry not ma aja ko show vini mo aye challenges you women say on say adie bia obehase bia no mfa easy the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa mako bi SUBB enti na emani die kese se be sem kwabru chire kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na urade adom paibwa na urade nyanse mu no nimdie no obi kwa ma me a ene metima nya machine a me yankasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na yankasa no ye machine se wi sin kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na we spray ya ye kama be you ka be pie no because e di flabroche na ye dey I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se media mi penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti make sure ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me workmanship no kra na me face be hard na metes right there am say be adwuma quality na kwa etima ba because your cars in wo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo bo pinti car 1 year pepepe na car na e basa e fa be boy na car bla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka shenya me enum say yadwuma ye na ha no yadwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so say yadwuma ya ma no woni biansi oba time say car no e 2 weeks ya 2 weeks no wo be bana are you ready e 1 month
1 month no ba na aka na obu akwa mtimi na kan say o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ewie na ma force bla be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o se bia beje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de ababa adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne bia ye sa polish car no broni kan bi say was wo was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say edin ku bia ye de papa ovi na de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya wo be ye adwuma no enti ne ye de e boy ye kura na ye sprayer no opani se wo ye car wie na se wo hu fort go ho woni ni opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 so physical money and put me do right to so for me send ya my in a minute in Sabakandia and then one half cent. Yeah, Ebushanfo, we didn't na kuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's how for also for baby. Now you basa. Our rating so yeah. Our year A1. So pian no do tap send. That all says it can for tap. Yɛkɔ hu de wɔkyerɛ amansan yɛkɔ hu de wɔkyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fiwa tap send in this street The tap de no ana ɛkɔ tap de ɛnoa na yɛ nyinaa ɛyi piao se obi ma me pa ntino mam akwaba na pom to say the bia ye boko okay boy enko mo awie wo na nam awie de boko ana pe awie medwa beto amo sem mama makonya sem kasa wo Nhyira yefa yo na me ne me ku na tie awale 15 years no e ba ye den amen aden sia but na ko edwaye ko dware me dware we me wura dem no o hia no brebe o hia be ma no brebe bebe me hia no pacho me ni made the date in the mentina ye den amo na wan kasa o date of birth